Naya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taumatan resiri taumapakatuna alena muto jai inapi kajena alena muto tepangi bajunna alena muto paraisu sunnabe ayah aja tersalah tepu bela. Alena mutu paraisu sunna bembena. Nai alena mutu murusu ili sebolana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si sepi pemang pakoling engkau pasat di maruka bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jati, yang jawab salam saya doain banyak rezeki. Daun salam, daun jati, yang jawab salam saya doain naik haji. Kurani mendaftar. Apabila mau apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa Damai Kecamatan Wata Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rapang, yang saya hormati pengurus masjid atau Pak Imam Masjid Marhamah beserta para pengurus lainnya, begitupun pegawai syara yang sempat hadir. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh dan tokoh-tokoh lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Mamuari dito nakurangi apa kalabir kolori di mana. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kepada syukur maraja lori sesia raja kuasa ngenafong Allah Ta'ala kuam patak bolo-bolo wangi pamasina lori kengi di mana ngiatanna nato pada angkaki si pulung si porio sari kuam mangiye esoe si pulung etta na insyaallah napaturungi pamasina pong Allah Ta'ala dalam pelaksanaan peringatan Maulidur Rasul insyaallah. Olehnya itu mari kita buktikan rasa syukur kita kepada Allah Pak Bu. Minimal kita bisa melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Meloto pawitay panci jamai ko bilah. Makuto paro salawanin niya papassalama Masalori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah di mana umat na Nabi ta akan kita dapatkan syafaat
InsyaAllah ilalongat tu mati bantuan atau pertolongan langsung oleh Nabi ta rigau angkata idi ummatna tulimas salawah. Nasabah Nabi ta riali pawiri hadis na man shalla alayya nigi mas salawah riya wajabat lahu syafaati, maka dia punya hak untuk mendapatkan syafaatku. Ya senge syafaat malabiku yang itu bantuan pertolongan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makdasi Nabi ta man shalla alayya wahidan sallallahu alaiha biha ashran. Nigi mas salawah riya nasan Nabi ta wekasi sebawang sallallahu alaiha biha ashran, maka yaropong Allah Ta'ala mas salawah ridi weka 10. Salawat na pong Allah Ta'ala ridi tani apalan nileki nekia nariko mas salawah kira Nabi ta weka sisem pong Allah Ta'ala mas salawah ko ridi weka 10 betuan na ada pong Allah Ta'ala salawat na berupa pamase neleki idi umatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk ya dampengi dosa-dosa tak. Jadi ibu pa nariko meloki yeli pamase meloki ya dampengat dosa-dosa tak, termasuk pamaigai salawat tak. Nasabah okoni rona na pawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia rupong Allah Ta'ala masalawah ridi riga wangkate di makna masalawah weka sisa, maga pernarik weka 20, maga pernarik weka 100 dan lain sebagainya. Bahkan iris satu makada yero perintah sempajange pong Allah Ta'ala perintah ngeki, tapi yero pong Allah Ta'ala pak bu de na perlu tu mas sempajang. Bahkan pengallahu Ta'ala na perintah ki mapuasa siulak bujur rilana ular ramalange, tapi dia na perlu pengallahu Ta'ala mapuasa. Pengallahu Ta'ala na perintah ki untuk pesu iseke na waram parata kia pengallahu Ta'ala dia na perlu maseke dan lain sebagainya. Tetapi angka na perintangan Nabi tapabu nale na mat diolo pigawi agayero masalawat lori nabita. Bahkan rialang aku ramalabi na pong Allah Ta'ala narempay nga kito. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nayyapung Allah Ta'ala sibawa malaikatna massalawat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sininna tumatepo assalawaki nenniya angka ki melengi salam penghormatan lauri Nabi ta. Masya Allah. Nabi Pak Bu si bawa malaikat napa pong Allah Ta'ala si bawa malaikat nama salawat na perintahnya kini kia lain nama dia lupi gawi nenapa kina surumana ngidi umat selenge pamaigai salawat taluri Nabi ta memberikan salam penghormatan lauri Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi waktu irisan ni ular Rabiul Awal. Agak kue Pak Bu terkandung irisan ni makada ulang ajajiangan na Nabi ta. Biasa na nariko angka tahu ulang tahun. Biasa kitu kapang ibu melengi kado. Betul ibu? Kau angka tahu ulang tahun biasa yelengi hadiah. Makumuto ye. Angka ni Nabi ta iperingati aswajajiangan na. Maka kita berikan hadiah spesial. Dia na berupa kado. Tapi pamagaimi salawat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah spesial untuk kita hadiahkan lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tabi ada ijazah am atau ijazah umum. Iero andre guru tapabu napak guru angiri di mana makda
nareko melok ko beraktivitas. Agi-agi melok mu pigau rilebot na yelino. Anta misalkan ini ipak galunge sebelum mata neki bere seleki lori nabita. Maku mutoi di padang kange sebelum ibuka itu kota bere seleki lori nabita. Sarik wamang yero agagae jama-jamange insyaallah mak barakah. Pekogi bere selena ma ponco mi pabu. Insyaallah wat ditapalaye sebagai oleh-oleh dibawa li solori ribolai supaya yamalkan ngiriga engkata beraktivitas apapun itu aktivitas kita baca dan mak bereseleki lori nabita mak bacanai mak kedami tu assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Tapalah ni? Adepa makurat telo ki apa? Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Maponcong ni Pak. Nih, yaitu nareko engke melu ijasakan nawek kasi semi pau de nali wek katelu insyaallah masih ga mak barakah yaitu. Jadi sisa pi bawa di pagane wek katelu assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Itu mak bereseleki lori nabita. Ide meloki menre otoe abereseleki meloki menre otoe abereseleki. Insyaallah yeleki asalamakatu. Nekia yelekia barakakeng risinin na jama-jamat tariga ongkata mak bereseleng mak diolo sebelum ipigau iyero agagai insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ye maka kue engkaki mamoli nasaba iyero nabita sangat istimewa dan luar biasa. Ya poidi pabu nareko idi umat na nabita as-suama tengen napi biasa tu irayakan. Ya, misalkan haulnya Andre Gurutta ini biasa itu kita peringati hari kematiannya. Ya, apa yang nabita kita peringati adalah hari kelahirannya. Nah, sebab maigamit itu keistimewaan yang terkandung kepada Nabiullah Muhammad SAW yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ini mamoli ia wetue pabu untuk sama-sama menyiarkan agama Islam. Jadi aja nanang kasih berdebat maka dayero moli bid'ah. Persoalan bid'ah itu pabu bukan hukum. Hukum itu yang kita ketahui kotania wajib sunnah tuh. Kotania sunnah makruh. Kotania makruh mubah. Ya, atau bukan halal berarti haram. Nah, persoalan maulid ini mubah. Wedi tapi gau boleh-boleh saja. Bahkan kita ini mensyiarkan karena ini syiar. Leng itu syiar, leng syariat. Tapi ini kalau syiar kita menyiarkan, mempromosikan, maka dah makoi pale asoja jangan na nabita. Makoi pale keistimewaan na pune nabita. Itu yang kita syiarkan. Mapade neona Pak Barasanji dengan salawat itu syiar. Yang salah itu kalau syiar dicampur kepada syariat. Ya roh syariat misalkan mas sempajangi. Pura ki mak baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai seterusnya waladhdallin. Napa mak baca ni maka dah Atirillahumma qabarahul karim. Itu salah, itu bid'ah. Nah, sahabat icampuri syariah si bawa syiare. Magi nang kabid'ah. Nasaba iyero furai Fatihah de gawat dingi baca sangadina akura malebih nang Allah taala. Tapi kapan barasanje ni patama kurupa iyero keliru. Tapi nareko misalkan barasanje menghusus loki mai Mam Mauli kita membaca barasanje itu tidak ada masalah. Itu bukan bid'ah. Ya. Bahkan itu merupakan perbuatan yang baik. Kalau ada orang mengatakan itu bid'ah dolalah sesat semua, ya, tidak semua sesat Pak. Nah, sahabat narikuanu madeceng insyaallah dece tutu walekna. De na mungkin makada isininna na pigau ina bitta makada harus toi di pigau mana. De to na makada yero de na pigau ina bitta de do dingi di tapigau. Nah, sahabat ina bawa pabu. Ya, engka na pigau sahabatan ade nengka na pigau ina bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk itu mengumpulkan mushaf Al-Qur'an. Jadi aja nih pangewangi rupa. Nah, sahabat barakana muli alhamdulillah.
Bapak mereka tahu membid'ahkan begitu, pasti lengi matuk soko teluk nan rimutowi. Padahal ini nama bid'ahkan. Bahkan ini pada nilai silaturahim. Coba nih gari engkau mana ke si puluh-puluh maka kue siapa amal. Nah ini perlu lupa memperkuat ukhuwah, memperkuat persaudaraan sesama kita ini umat muslim. Bahkan sebangsa setanah air nasabah yasengi ukhuwah, dia nama keda ukhuwah Islamiyah mibawa. Ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah insaniyah, amutotaniyah selam, tetapi dia sesama umat manusia. Ukhuwah wataniyah sesama sebangsa dan setanah air, meskipun berbeda agama, alena selusur tamadang yaro. Maka engkau kisah ma'ama aja kinang kasih bombe-bombe. Insyaallah dia tu kasih bombe kue. Kau angka segera bertaubat dan meminta maaf. Wadimo ibu. Oh ibu. Wadimo kita si bombe, yang penting dek naliwangi boleh telung ngesoe. Jadi targetnya yaro telung ngesoe maliwan ni boleh telung ngesoe, tidak halal bagi kita itu. Tidak dihalalkan seorang muslim memboikot saudaranya. Ini Nabi menyampaikan ini. Bahkan mereka maliwan ni boleh telung ngesoe, yaitu tak gatungnya amala-amala tak. Eso sining, eso kami si yaitu pak, nalaporo itu, ilaporo ini amala-amala tak. Boleh malekai. Nah, kina rekong kato si bombe maliwan ni pole telung soyero tak gatung yero amala-amala de na letu laporannya lori pong Allah Ta'ala. Jadi ini bukti kalau kita maulid untuk memperkuat silaturahim, memperkuat ukhuwah persaudaraan kita insya Allah. Komakanja silaturahim tapak mega papidalle yaitu. Bahkan Nabi sudah menyampaikan nigi tahu melo ipalampeki umuruna. Ipasempoi dalekna fal yasil rahimahu, maka perbaiki asisumpul lolota pada tarupa tahu aja kinang kasih bombe narekoang kasih bombe maka kue pabu buat dijaji makura papi daleta bendenge misalkan angka bombe ta lawi mai mamoli na pirise maka dau lawi bombe ko masih ji marhama mamoli ko maka itu aja na ulau nasaba angke bombe ku ikurangi daleta di nagagatawata si telu si bapanteng. Betul. Iya, maka inilah maulid momentum untuk selain mensyiarkan agama dan juga untuk bagaimana mempererat tali silaturahim kita. Nah, itu Pak Bu. Selanjutnya kita bermaulid di sini, tentu kita mau melihat bagaimana keistimewaan yang dimiliki atau kisah sirah daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yero Nabi Pak Bu narampen itu Imam Ja'far al-Barzanji. Maka dari kita Barzanji walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril qamariyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Aganang kana bitari tampu rindo na 20 rion rom masohoro aganali suri pamasena pong Allah Ta'ala ambo nariyasang Abdullah ri Madinah wa nuwa matappae. Nabi Pak Bu Syahrani ala masyuril qamariyah nape 20 ritampu rindona niga sena indona aminah wattunna itampu 20 tufiya bil madinatil munawwara abuhu Abdullah magi nang kekasih mate yambona oko Madinah riwanwa matapai niga sena mbona Abdullah yena rupa wattunna nabi ta 20 sudah yatim wattunna si jajiangang na subhanallah wattunna ijajiangang magi hanang kayaro amina indokna makurak kasih we susunna makurang bahkan dia nagen malupu mopi nabita komeyaro melo nasusu pak. Akhirnya Aminah mencari orang yang bisa menyusui Nabi. Sampai tahu nareko engkau tahu dipasusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watwero kasih macenne ni Aminah
na di gaga nalolongang angka si nalolongang masuli-suli si wajahna. Ya, apalagi wetero kasih mati ni ambok na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah nangkana seorang budak melok pasusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rela dan ikhlas. Yero budae kira-kira kalau kamakutana niga kira-kira yero asenna indo susuinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimatus Sa'diyah. Nah, itu Halimatus Sa'diyah Pabu menurut sejarah, menurut riwayatnya ternyata yero Halimatus Sa'diyah angkatu anaknya ya senge Damrah. Yero idamrah majat ni makeda batuan ni macan ni lari na napuji mopi susu ko indona. Na yero Halimatus Sa'diyah Pabu ganjil-ganjil tua sengia. Na sabak yemi susunna oko sebelah kiri mai gawaina. Sementara ko sebelah kanange makura waina bahkan dia gagah. Na watun na yero melo na napasusu Muhammad nabita de sisen na melo nabita yero susui anun na ladamrah. Na sabak nisa makeda tania hakku ye anun na idamrah. Na wattu yero Halimatus Sa'diyah masara ni makuto pamina. Na sabak anak na de na melo susui yero na yemi romai gawaina. Alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yelengi hidayah ye Halimatus Sa'diyah na coba-coba ni na palette oko sebelah kanange. Ye na rupa makuraga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ye na rukasi na sabari akuraga ngenna akariso ngenna Nabi na mesu ierwe susunna Halimatus Sa'diyah yang sebelah kanan. Padahal kita ketahui yang sebelah kanan itu Pak susu kope kasih, maka apa dek gagi seknah. Nekia karena Nabi keistimewaannya di situ maka resualui alhamdulillah mesuai susunna Halimatus Sa'diyah yena romat teruk na susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, okoni Pak betuan na aga ye sejarah dalam kitab Barzanji ini. Yero Nabi bayi mopi, anak lolo mopi, nisani makeda dewat diwang ngalaya gagai narekotania hakku. Nah sabab yang sebelah kiri itu purana punangan nila damra, maka itu Nabi tidak mau menyusui yang sebelah kiri. Akhirnya makuraga makarisualu nangkani kasih makada nalolongan ni yarega masuk toni. Makumuto ya tutungan nge Pabu narekomelo ki makesing atutungan tau kolino ipakesingi apa jama-jamat tau kolino insya Allah. Dena wat di yang ngalai narekotania hatta. Dena wat di yang ngalai kunatania anutta. Akuraga ki akareso ki sarekwamangi nileki adece ngepong Allah taala insya Allah. Itu Pak. Yang kedua pada angka kisimai Imam Maulwi kita ini senantiasa dek nama kedat telok si basoko melok talolongan. Tapi melok ki contoh nabitta ampe kedona nabitta makoga haru kasih kanjana pekoga haru kanjana ampe kedona nabitta. Bahkan narampe mutui ralal barasanji Pabu ya yang dikarang juga sama dengan pengarangnya Imam Ja'far Al-Barzanji. Aga nasa dalam kitab Barzanji makadan itu wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yaqsifu na'lahu ويركع ثوبه ويحلب شعته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية. نيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تومة رسيري تومة بكتنا عليه alena muto jai inapi kajena alena muto tepangi bajunna alena muto perai susunna be ayah aja tersalah tepu bela alena muto perai susunna bembena Naya alena mutummurusu ili sebolana. Masya Allah.
Nabi itu Pak Bu dalam barzanji akhlaknya luar biasa. Syadidal haya, taumatan resi siri, wattawadu tau mappaka raja mappaka tunale. Yaro nabita. Alena mutut jai lapika jena, maksudna alena mutut jai sandalana. Ya alena mutut tepangi bajunna. Bahkan alena mutut perai susunna. Bembena, tanya benena, salah tepugang maki. Alena mutut perai susunna bembena. Alena mutut si balireo si benena. Ini yang harus kita contoh Pak Bu. Nareko idi uranewe tabe bapak-bapak tabe. Kita ini semua laki-laki, sekiranya misalkan kita rela kalau misalkan idi mutuman nasuk kubolai, mapada nabi talina mutum murusili sebolana. Setuju Pak? Kayaknya angka to setuju angka to ma keda. Ai jama-jama makun reje ya tu ustaz. Sekiranya ibu, oh ibu, sekiranya narekulak kita manasu alena masesa kubolai alena to maseri kubolai Mario kiga. Ya nasaba idi kodrat na idi makun raye telu nade nule napiga uranewe. Sesana yero nule mana napiga uranewe. Yang pertama yero idi makun raye matampu mengandung dan laki-laki tidak bisa, memang kodratnya perempuan. Yero makun raye melahirkan, bisa melahirkan. Ya apa di urane de nule kodratnya memang perempuan melahirkan. Menyusui laki-laki tidak bisa, justru sebaliknya ji. Ya, jadi yero telu ye de nule napiga uranewe. Tapi sesana ye pole telu ye nulle tunajama uranewe. Betul ibu? Betul ibu? Jadi sepakat ke ibu de nareko misalkan yaitu kubolai sebenarnya jama-jaman na yaitu tani nama keda jama-jaman nama kunraye bawa. Oko melo ki contoh nabita, oko nulemoy na pigaw nabita le na pigawi. Nah, jadi kalau ibu juga berharap suami tak mau menjadi seperti Nabi, bagaimana juga kita ini ibu sebagai seperti Hadijah. Ya. Yero Hadijah de to set dinarela nareko nabita pigawi. Nah, jadi betuan nada amu to melo laketa pigawi agagay nareko kita ini makun raye de nalam munyawata mite laketa makro alhamdulillah. Tapi di lapul lakai di bapak-bapak tabe ajak to nama keda mengkana baineta makedai nule manemu tu jamai. Artinya harus ki si bali reso rilalenna malli biningam. Ya, jadi saya rasa ibu-ibu sepakat kumakiron nama keda sekali-kali kumani lakai manasu, lakai masesa, lakai maseri kubolai. Betul ibu, sepakat mutoki apa di? Ya ibu. Ya alhamdulillah siare pai makadaya. Tapi ibu angka hadis na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye okulal kitab Mukhtarul Ahadis. Wapak gurang aku pesantren dede ujung lara kota Parepare. Iyero rila kita ternyata napai nabita. Iyero di makun rekongka apa sewa-sewa ye tuli tapi gau dakhalatil jannah. Idi mani melok tamak suruga dalam pintu yang mana ibu sukai. Idi mani pilih. Aga iyero pai sewa-sewa maka de nabita. Idza sallatil mar'atu khamsaha. Jika perempuan menjaga salat 5 waktunya, mas sempajan 5 waktu ki. Pertama ibu. Yang kedua, wasamat syahraha, mapuasa ki siula bujur rilanna ular ramalange, kecuali yang haid. Yang ketiga, wahafizat farjaha, ijagai kehormatannya. Neki ade tapi tangnya orat tak, tatutu orat tak. Ya rupa yang ketiga. Yang keempat apa kata Nabi? Wa ta'at zaujaha, taat pada suami. Jadi kalau onnai makedaka pabu yero jama-jaman nama kunrai masesa manasuat dimutuna piga uranewe. Tapi kalau ibu wa ta'at zaujaha, taat pada suami, tentu deh tabiarkan makeda aja naidi bapa nama sering, aja naidi bapa nama bisa penne, aja nama bapa naidi manasu. Betul ibu? Apa kata Nabi? Orang seperti ini, perempuan yang melaksanakan yang 4 ini, dakhalatil jannah,
engkau kita masuk surga dengan pintu yang mana saja ibu inginkan. Subhanallah. Jadi taat pada suami. Amu tu pale melo ilak kita. Oko yule mutepe jame ko boleh nasu ki. Nah, kecuali mama nak lolo beda itu pak kondisinya. Iya, nah sahabat dia kasih nule itu tu mama itu baineta. Maka kita sebagai suami hadir seperti itu. Karena Rasulullah sudah mengajarkan hal yang demikian. Jangan ki ibu. Tahu matiin Roy. Ibu. Taisa gayero Lesti sama Rizky Bilar. Wah ini semana bela. Update ibu-ibu di sini. Sering nonton gosip di televisi kayaknya ini. Selebrita. Nah ini. Coba gare ibu, mai gaye ulolongan ya. Saya buka di medsos, di media sosial, banyak yang update status perempuan, bahkan ibu-ibu. Yero nasa muranewe amo maga garetana. Apa makita ni nasa mata yero Rizky Bilar, batina wita magareta, kanja pa wita tapana. Naikia, de gaga, makumana muropale uranewe. Semua itu laki-laki katanya sama. Muamai, saya pribadi itu membaca tersinggung saya sebagai laki-laki. Bahkan Pak Bu, magame mengije yero Rizky Bilar tala panutan. Magai nang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah panutan dalam kehidupan kita ini. Betul? Iya. Nabi itu Pak di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita. Ya Nabi tapabu sudah ada uswah, suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita. Magi nang ka artis yala idola. Magina Rizky Bilar ialah idola. Kenapa bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalagi Nabi tapa engka dadan naye mengejutkan dan menggembirakan kepada kita umatnya. Agan nasa Nabi ta man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku nigi mapoji ria. Kana ma'i fil jannah, engka ni tutama suruga ripamasena pa taala si bawaka. Jadi Pak Bu, narekomelo kita masuruga si bawa nabita, ya malak deki mapoji lori nabita. Tentu makutana ki pekogi rustas, ibuktikan papoji lori nabita. Maka dari nabita man ahya sunnati faqad ahabbani. Nigi patue sunnaku, yena tutoi mapoji lori iya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Na nigi mapoji ria angka ni tutama suruga si bawa kamati risrimon rina pengallahu ta'ala. Jadi apa itu sunnahnya Rasul? Sunnahnya Rasul saja pas sepele ini melo palaturaki. Tapak guru memang niletu maka kue anak-anak yang mana itu? Kalau makan minum kita harus pakai tangan kanan, pakai 5 atau tak. Nah sahabat Nabi tadi nang kana minum pakai tangan kiri. Bahkan Nabi sudah menyampaikan, la taqulu bisyamal. Jangan engkau makan pakai tangan kiri, ajak mu manre pakai tangan kiri. Fa inna syaitana, sitongot-tongen na yaro setange, yaqulu wa yashrabu bisyamal, makan dan minum pakai tangan kiri. Yaro setange manre minum pakai 5 abiona. Maka nareko engkai di umat na Muhammad, manre pakai 5 abiota. Maka itu termasuk kita mencontohi perbuatan syaitan. Makanya ini alhamdulillah ada anak-anak santri kita di sini Pak. Saya masih ingat waktu di pesantren. Saya ketika ada yang bertanya, kalau misalkan ini tangan kanan kita kotor, macarai penasabah ia pakai manre. Narekomelo ni malah kaca, tentu macarai kacai. Ternyata napudaki gurutta. Ia romale kacai pakai 5 abiomu. Ya, malah nawai pakai 5 biomu supaya dia nama cari peru kacai. Tapi watun na melu minum, bedakan dengan perbuatan syaitan, bantu pakai tangan kanan. Yalan yeru kacai, tak bantu pakai tangan kanan seperti ini, maka itu membedakan perbuatan syaitan. Meskipun tangan kiri,
tapi kita bantu pakai tangan kanan. Nasabah yak kita orang ini macari patoya rokacai. Tidak masalah seperti itu, Bu. Tidak masalah seperti itu, Pak. Contoh ini, Pak, sunnah yang sepele. Apalagi persoalan ibadah. Kalau persoalan ibadah puasa Senin Kamis, ya, salat sunnah witir, salat sunnah tatawu, itu semua yang dilakukan Rasulullah. Persoalan ibadah, persoalan hidup sosial saja begitu. Terutama anak-anak kita ajarkan. Maka dana dari kota apa labo ko yulon atau matuai atabe-tabe ko. Dari ko bicara ko sibaw to macuai riko na pakesingi warik kadamu. Nah itu, Pak, untuk bagaimana kita mencontohi akhlaknya Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sitonget-tongen na makade nabi taryutu sukari lebo na yelino untuk pasuku isinin na ampekido na rupa tawe. Maka angka ki mamoli makka kue pabu dena makada telo si basoko ilolongan, tapi sarikwamangi bisa kita tanamkan akhlaknya Rasulullah. Laurialeta termasuk riwijata anak apota insya Allah. Ya, terakhir Bapak Ibu, terakhir. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makdasi turilalang hadis na Ibu. Ya tenaki cede mania. Makdai Nabi ta kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku itu sininna umatku tamak mana surga. Ibu. Oh Ibu. Melo kita masuk surga. Tentu mau. Bapak saya yakin juga begitu. Ini sudah Nabi sampaikan. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, saninna umatku tamak mana surga illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Makutani Nabi ta mayya aba ya Rasulullah. Angkau pagapale umatmu dena melo tamak surga ya Rasulullah. Maka dai Nabi ta man ata'ani dakhala al-jannah. Nigi maka ciorika yena tu tamak surga. Waman asani faqad aba. Nah nigi de na melo maka ciorika yena tu tahu de na melo tamak surga pamasena pang Allah taala. Jadi idi bawa non roi pabu nareko melo kita ma surga. Na sapuren na rampeng kinabita sininna ummaku tawa mana surga kecuali de na melo nareko melo ki akacio ki lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang dibawa angka mana ni pigawi nasaba yela tutongan angka natiwi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dari yang terakhir Bapak Ibu, supaya engkau oleh tabawa lisu. Pak, Bu, Ibu. Ya, tenaki sedikit ya. Ini saya dapat dari guru tak semua, bahkan ini termasuk sudah diijazahkan secara umum kepada kita semua yang mengamalkan. Ini sumbernya dari Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi. Ini Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi, orang Maroko atau dari negeri Maghrib. Beliau ini Pak Bu, ya, pernah mendapat ijazah dari Nabi Khidir. Nasabah alaina ye Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi salah satu waliullah. Ya, salah sidi pole walinna pong Allah taala mendapat ijazah dari Nabi Khidir. Nareko melo ki supaya den tuli nama pet di matai. Kita dihindari dari penyakit mata. Ya, amu to idi macoy maka camate ko yamalkan ye insyaallah. Namagi-magi paja ya rupet di matai. Ya rega terang penglihatan kita. Aga Eropa makadai Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi narekong kani rima siji makbah nadapi ni Eropa bangi makada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya lani ye jempol tak tapasi JPI nenapa tabaca ni makada marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Napa iciu ya rega isepung isapungan ni matatta makwai insyaallah pet di mata rabun-rabun atau katarak kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang demikian. Di tapalan ni kira-kira Ibu? Depa makana aja tamaruka tapi de to jewitan ibu-ibu anak-anak misi samaruka angkatona cek de macio to matuai ya
Jadi kalau mau kini ibu lagi, boleh nanti kunjungi channelnya FR Diab. Nah, silakan itu nanti tonton videonya saya. Ya kalau mau ki itu apa itu napa guru ki Ustaz dari Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi terkait supaya tidak kena penyakit mata. Nah, itu tadi kita baca rigau angkana makbat tawe na pau yer pak bange na tepi asana nabita asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah ketika syahadat ya untuk menyebut namanya Rasulullah nenapa ni di tapa si jeppe jempolta ya napai baca marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kita cium atau isepungi cede napai sapung mata tamakwe, insyaallah kita akan dihindari penyakit mata. Nah, itu Ibu sebagai oleh-oleh sebelum saya akhiri ceramah saya ini. Namun tentu karena tadi adinda kita MC menyampaikan sekaligus ditutup dengan doa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita insyaallah kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, balik salamina ila nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.